Inggih titiang moste dewa ikut penyanyi titiang perwakilan saking kelas dasar sosial kali. Inggih suksema aturang titiang majang ring pengintar baos antu galas sane kapece ring sekian titiang. Sedurung titiang ngelanturang antu pinihajeng lugrayang titiang. Ngaturang para suksemaning manah majang ring ide sang yang widiwase. Ngejalarang antuk pangastung karep. Om Swastiastu. Sanewang yang titiang menggala bulan bahasa Bali. Sanewang yang titiang dharma yaksa panureksa. Mantukang ring para sisya sane nyarengin pacentokan. Punika taler ide dane sarang sami sane tan preside ojah titiang sakasiki sane dahat suksemayang tur asihin titiang. Ringgalahe becik puniki titiang jaging aturang uningayang naginging inde kewentanan sat kerti sane patut kemargang ring jagate puniki. Menawi ide dane sampun uning inde kesuksemaning sat kerti punika. Sat kerti punika kewangun antuk kalih krune. Inggih punika sat miwah krune kerti. Krune sat medue arti nenam, krune kerti medue arti suci. Dadosne, krune sat kerti punika medue arti nenam kesucian sane patut kemargang oleh para jenana ring jagate punika. Enam kesucian sanes patut kemargang punika nenten wenten tios, atma kerti, samudra kerti, danu kerti, wanu kerti, jagat kerti, mewah yana kerti. Sane kebaos atma kerti inggih punika usaha miara kesucian ring sane atma mangda presida wangun parilaksana imanusa wasta duaning kewentanan imanusia maurep ring jagate statu kelimut antuk maya. Kewentanan maya punika rades ngawinang bingung utawi avidya statu nuntut imanusia memargi ring pemargi sane iwang. Yening sampun rades sang atma presida kesucian pastike sampun imanusia presida ngereruhan pemargi sane patut. Nggih. Ide dane sarang sami sane dahat wang yang titiang pinih kalih sane kebaos samudra kerti inggih punika usaha sane patut kemargang mangda presida keasriang samudra pasih mewah pesisir keajengan. Akeh para jelara sane presida keusaha minekadi nenten ngelaksanayang pekarya sane presida ngrusak pesisir napi malih sane ngrusak sekancan sane wenten ring tengahing segara. Pekarya sane pacang ngrusak segara utawi sane maurip irike contohipun ngererah hulam nganggen fortas. Pungkat harimau, bom utawi tiosan. Iraga dados manusia sane medue pikayun patinyane presida miara keaslian segara ne punika. Sekadi ring sekala inggih punika mandur taru ring pesisi. Nenten ngeruk pasir tur stade miara sane kebaos terumbu karang. Ring niskala taler patut kemargang sekadi mepekelem melasti miwah sane tiosan. Sane kaping 3 kebaos danu kerti. Danu kerti inggih punika usaha ngelestariang genah kewentanan toya utawi sumber-sumber air. Sekadi pesiraman, tukat, danu miwah sane len-lenan. Pastike ide dane sampun uning inde kewangunan toya sane presida ngurip sekancan sane maurip sane wenten ring jagate. Usaha sane presida kaanggen jalara mangdaning kewentanan danu statu asri inggih punika nenten ngrusak taru sane wenten. Tumaning memargang upacara melasti miwah ngaturang pekelem ring tengahing danu. Selanturnyane sane kebaos wanu kerti inggih punika
usaha ngelestarian kesucian alas sane wonten ring jagati. Kawontenan alas punika preside ngawinang angin sane kaurip bersih tur akeh medaging oksigen. Kemawon wonten taler parilaksana sane ngawina alase punika nenten asri utawi rusak. Sane pinih ajeng ngawinan usak tetanduran tarune ring alase wantah sangkaning parilaksana imanusa sane lobe. Akeh pisan tarune sane keebah ke angin wangunan utawi ke adol. Sang sakem wenten nenten kesarangin antuk usaha nandur taruh sane kebaos reboisasi. Inggih idedane sareng sami. Inggih ngiring sane mangkin nyikiang pikayun tur ngusaha mangde kewentenan wane preside ajeg ngantos riwekas. Inik pamargi sane kaanggen nyaksi akeh pisan sekadi sane sampun sering kelaksana yang minekadi ring niskala stade ngelaksana yang upacara agama sane kebaos tumpak warga nyamrag ngendam sasih. Ring sekala sampunan stade ngurusak aksi taru turamaning sepatutnya iraga stade ngelestarian kewentenan wane utawi alase punika antuk ngelaksana yang reboisasi utawi nandur taru pinake peneduh ring pesisi margi. Sane kaping 5 kebaos jagat kerti. Sukseman jagat kerti punika usaha sane kemargang mangde preside ngewerdiang sane kebaos ngeharmonisang ring jagati. Keharmonisan punika pacang preside kemargang yening para umat sampun preside ngemargang trih dekarana pastike preside taler ngardiang jagat kerti rares sane kaping 4 utawi kaping 6 pinake kebaos jane kerti. Sane kebaos jane kerti inggih punika usaha nyuciang raga mangde nenten kegoda oleh mayu. Pamargi sane kaanggen nyuciang raga inggih ring niskala wantah ngelaksana yang upacara manusia yatnyu sekadi mebayuh tiosang ring ngelaksana yang upacara manusia yatnyu taler patut ngererah keweruhan ring sekolahan. Inggih dedane sareng sami wangyang titiang sepatutnya iraga stade makarya utawi maparilaksana ngaturang sastra agama mangnaning preside ngelimbakang turnamaning ngemargang sat kerti. Duaning sat kerti punika pacang preside ngewerdiang jagat sane santi astri tur ajeg. Ya diasten iraga wantah preside ngemargang silih sinunggil punika sampun preside ngardi kerahyuan. Napi malih yening preside ngemargang sane pastike sahananin buyite nenten pacang wenten. Ring paninggara Indonesia umat Hindu sampun ngelaksana yang sat kerti punika antuk upacara agama. Silih sinunggil upacara agama sane preside jalani ngelaksana yang sat kerti inggih punika upacara labuh gentuh sane tiosan wenten taler ngelaksana yang upacara Bali Eke Dasa Rudra yakbre 100 warsa. Panca Bali Karma Yamre Dasa Warsa Tawur Kesanga Yabre ngenem warsa niwah upacara Bali Mambre Bumi sane kelaksana yang nyamre siu warsa. Niki sami medue tetujuan nyuciang buana agung niwah buana alit utawi mikrokosmos. Inggih hidedane pamekasan ring dharma daksa panureksa kadi asapunika titiang ngaturang nagingin perindik usaha sane preside
keanggen ngemargiang sat kerti. Akeh titiang matur, akeh taler iwang atur titiang. Kirang langkung atur titiang nunas gengrene sinampur. Pinake pempot sirahan titiang antuk ngaturang prame santi. Om santi 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 om.